meeting that 16 to 18 April 2021 led. Cookie Gospel Artists Association get together come General Assembly hinaiding ahin. Iti programa ahin takdala nagapatispuhal na za tumtumzong kumdingahin. Ipalit ang daa, iti programa ang tadingin na ilo na naigtay na kayo natin. Indoor le outdoor games and sports za tumtumzong kumdingahin. Chule choir chule artist ako na choy la organizong kumdingahin. Live praise and worship, inspirational sermons, motivational speeches. Amon, the Heritage Academy na ang Kaprat Sampur. Aniko 16 to 18 April 2021. Amon le apa ipinipwa imutuli kahin gatot jingobe kakipa konei.